Kauna molotjana o re goroga go ditaba tša leleme la Sepedi tšeo di tla go wena go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Pele ke dihlogo tša tšona. The only question I asked you and what you and I are debating is why you sent these particular documents to Mr. Msibi. Komišene ya Matlanga e kwele go tšwa molomong wa yo go latofatša go ele leloko la digongwana tša bosenyi Vusimusi Cat Matlala gore o rometše bohlatse bja tefo ya diranta tše dimilione tše 3 go yo e bego e le rakgwebo ebile e le raditekisi Muhujothan Mswazi Msibi. Those who have perpetrated those acts are followed up, and there will be arrests and there will be charges. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re bao ba kgathile go tema dikgarurung tša go amana le bafaladi ba tla lebagana le letsogo la molao. A lot of the things that we asked from them, they did, and the plan didn't win the game for us. Sehlopha sa the Springboks se amogetše ditaba tše di botse letšatši pele ba leba ka Cape Town papading ya teko kgahlanong le manaba a magolo All Blacks ka Mokibielo. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla kgaetšedi Mphoteme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lesolela madireng a lefase. Re thoma ka tša gore komišene ya Matlanga e kwele go tšwa molomong wa yo go latofatša go ele leloko la digongwana tša bosenyi Vusimusi Cat Matlala gore o rometše bohlatse bja tefo ya diranta tše dimilione tše 3 go yo e bego e le rakgwebo ebile e le raditekisi Muhujothan Mswazi Msibi. O re bohlatse bjo e be e le tefo go tšwa go yo e le go konokono ya digongwana tša bosenyi bja go amana le dithendara Hangwani Morgan Maumela go ya go Agrippa Khoza. Matlala o re ga a sa gopola lebaka la gore goreng a rometše bohlatse bjo go Msibi. Yo a latofatšwago ka go ba leloko la segongwana Vusimusi Cat Matlala o ile a tlogela leano leo a bego a itshwareletša ka lona la gore ga a rate go ipofa ka molato, se morago ga gore a amogele gore tše dingwe tša dipotšišo o swanela go di fetola ntle le go širela ka la gore ga a rate go ipofa ka molato, go swana le poledišano ya gagwe le rakgwebo wa ditekisi Johann Mswazi Msibi fao Matlala a rometšego Msibi bohlatse bja tefelo yeo e filwe Morena Khoza fao ditatofatšo di rego tefelo yeo e tšwa go rakgwebo Hangwane Maumela. The only question I asked you and what you and I are debating is why you sent these particular documents to Mr. Msibi. I never asked you what the money was for. But you said I'm hiding something. I said you are hiding behind your lack of recollection. Yes. Komišene ga e kgolwe taba ya gore Matlala ga a sa gopola selo ka ga tefelo ya boleng bja godimo ka tsela e. It's a lot of money that you have forwarded. Mr. Maumela is your contact. Mr. Msibi is your contact. You have dealings with both of them, Mr. Msibi and Mr. Maumela. You had and you have dealings with them. There is no plausible scenario where you have absolutely no recollection. Go sa le bjalo komišene e lebile go bohlatse bja go ama rakgwebo Steve Mutsumi tabeng ya gore o rometše diranta tše dimilione tše 5 go khamphane ya Medicare ya Matlala. Le ge go le bjale Matlala o ile a itshwarelela ka leano la gagwe la gore ga a rate go itatetša ka molato ge komišene e mogadika ka dipotšišo ka ga lengwalo leo le ngwadilwego ke Mike van Wyk wa Medicare 24 le lebišitšwe go mokomišenara yo a fegilwego wa lefapha la ditshepedišo tša kabo ya ditendara mo Lieutenant General Molefe Isaac Fani ka ga go phumulwa ga kontraka. Matlala o rometše lengwalo leo go Mutsumi ka la 21 Dibokwana 2025. I think it's the reason why I needed more money. Say that again, please. The reason why I needed more money to fund the contract. Ditšieletšo di tšwela pele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re bao ba kgathile go tema dikgarurung tša go amana le bofaladi ba tla lebagana le letsogo la molao e fela ga se yanalana ka nako ya gore seo se tla phethagalaneng. Naga e temogetše megwanto ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo ka nageng. Mopresidente o araba dipotšišo go tšwa go maloko a palamente kgabagareng ya ditlhobaelo ka ga segwera sa Afrika Borwa le dinaga tša Afrika. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re maphodisa le balaodi ba botšhotšhisi ba šetšane le melato ya dikgaruru kgahlanong le badudi ba dinaga di šele fao go šetšego go tshwere ba bangwe. Those who have perpetrated
those acts are followed up, and there will be arrests, and there will be charges that will be preferred against those who have done so. Eupša go gatelelwa gore basenyi ba tla fiwa kotloneng, Ramaphosa ga a fana ka nako. Timeline I would ordinarily like to give, but it really depends on the speed and the determination with which they shall work that will determine precisely the timeline. Mopresidente o laeditše go tshwenyega ka ga kgonagalo ya khuetšo ya kantle fao a re go ditheo tša tšhireletšo di latela seo a se hlalošitšego bjalo ka khuetšo go ba tlhohleletšo go tšwa go bathotsoko bao ba hlolago dikgaruru tšeo. Quite a bit of this, certainly not all of it, but quite a bit of this is being propelled and instigated from outside of South Africa. Mopresidente o gateletše gore Afrika Borwa ga se modulathoko kontinenteng, gomme o re baetapele ba mmalwa ba bontšitše thekgo le kwešišo. Ba bangwe ba re taba ye e ka matsogong a mmušo go šomana le bao ba hlolago dikgaruru tšeo. Botšhotšhisi molatong wa Brown Mokgotsi bo latofaditše gore Mokgotsi o lekile go tšhaba ka kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg ka la 20 Phato moo a itirilego nke ke mohlankedi wa ditirelo tša tshokollo ya bagolegwa. Re lebelela taba ye le mengwe ya melato ye bego e sekwa dikgorotsheko le hono. Le hono kgorotsheko ya magistrata e buletše seo mang le mang a bego a se a se letela go ya ka tshedimošo yo e tlišitšego pele ga kgorotsheko mabapi le go thubiwa mo go rulagantšwego mokololo le masenya go tšwa senthareng ya tshokologo ya bagolegwa ka Johannesburg o lemošitše balaodi gore Mogotsi e be a rulagantše go tšwa meagong ya kgorotsheko a apere bjalo ka mohlankedi o bušeditše kgolegong gomme o tla tšwelela gape kgorotsheko ka la bobedi le letlago. Go le bjalo botšhotšhisi bore bo itukišeditše tsheko ya molato wa bogodu bja masuka a boleng bja godimo a wa balelwa go diranta tše dimilione kgatlhanong le motlatša mohlankedi mogolo wa maphodisa a Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi Hlatsi K le ba bangwe ba babedi. Bobedi ba bona ba ile ba tšwelela ka boripana ga mmogo le mohlankedi wa pele wa maphodisa a Ekurhuleni Keisha Stolz le wa ga bjale Adrian Mackenzie pele ga kgorotsheko ya magistrata ya Johannesburg. Molato o šutišeditše go la 16 kgweding ya Lewedi. Ka go le lengwe ba latofatša ba bararo molatong wa polao ya batho ba bane maphodisa mabedi le basadi ba babedi ka Reiger Park mathomong a kgwedi e ba re bana le botlhatsi bo bolaetšago gore ba be ba le kae ge tiragalo ya mothuntsho e direga. Ba bararo ba lebagane le ditatofatšo tša polao maiteko a polao le go thuba ka kgorotsheko go utolotše gore Regan Collis o sepetše le maphodisa go ya go balaetša molatofatšwa ka yena Jamal Meyer yo a dumetšego melato yeo. I was severely tortured by the police officers. They put a plastic over my head, said I must confess to the crime. This happened more than 3 hours. Go sa le bjalo kgorotsheko ya magistrata ya Modantsane ka Eastern Cape e phaetše ka thoko kgopelo go yo go latofatšwago e le konokono polaong ya Ramatswele Zolani Tete ya gore a išwa senthareng ya mmušo ya tša maphelo seo ka re seemo sa go sa lephelo se tlhoka šedi. Molatofatšo wa mengwaga ye 22 yo a sepelago ka setulo sa go thetha o lebagane ditatofatšo tše mmalwa go bala polao le maiteko a polao molatong wo. O kgatong ya go dira kgopelo ya pele go megopelo ya gagwe e tla thieletšwa ka Setemere go tee le balatofatšwa ka yena ba bane. Motšhotšhisi o ganeditše kgopelo o re molatofatšwa ga se mogononelo wa mathomo yo a nyaka go tlhokomelo ya kalafo ka kgolegong. It is not the first time, Your Worship, that the courts have been seized with either injured people or people in the similar situations, will-bound people, that they go to the prison and let the prison authorities make that determination, Your Worship. Ka go le lengwe mohlankedi wa dinyakišišo wa di-Hawks Colonel Daniel Makua o butše kgorotsheko ya Polokwane ka Limpopo gore maphelo a mohlankedi wa kgoro ya maphodisa Peter Nonyane le mosadi wa gagwe Charlotte Tibane a ka ba kotsing ge ba ka fiwa peila. Nonyane yo a tsebago ka la Gagashe le mosadi wa gagwe ba lebagane ditatofatšo tša bogodu bo manager le go gweba ka mašeleng ka mo go sego molaong. Bathumbešo le hono go potšišo ya rene ya letšatši rile kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg e kwele gore rakgwebo wa ka North West Brown Mokgotsi o šomišitše maleatlana a gagwe go leka go tšhaba ka kgorotsheko gomme re a botšiša gore na se hlaloša eng ka semelo sa Mokgotsi. Maikutlo a lena ke yao ka kgatišo ya video. Jwanong botsebotse nke ba yo mmofa maoto a le matsoga gore a se ka ba khumana chancenyana ya gore ke ya kae. Re Brown Mokgotsi o re lemosa re le setšhaba sa South Africa gore ga ana botshepegi ge a ka fiwa bail
go raya gore o ile o tshaba mo nageng. Go ya ka maikutlo a ka ketsagalo eo ntate Brown Mokgotsi a entseng ke itshola ka mathe ke ketsagalo e mpe haholo. Tota go a ka nna motho o tshwanang le Brown Mokgotsi ga se motho e leng gore wa tshepega ga a tshepege le seng ebile ga ke tla tshepega. Seo ke se lemogileng ka Brown Mokgotsi ke gore ga a tshepagale ga ana botshepegi ka gope ka jalo a ka tswa ka naga a tshaba. Re sa buša re le amogela thobela badudi ba motse wa ga Makgoba bao ba atlegilego go pela ya pušetšo ya naga magorogohlong a dithaba tšeo di nonnego tša Makgoba Skloof ka ntlenyana ga Tzaneen ka Limpopo ba re ba itemogela ntwa ya letsogo kgaoga naga ya bona e file ba dira dikgopelo tša pušetšo ya naga ka bongwaga wa 2000 Makgoba Concern Group yeo e akaretšago bennaga ba maleba e kitimetše kgorontsheko ya godimo ya polokwane go thibela ka mokgwa wa semolao Mamphoku Makgoba Community Trust Makgoba Asset Management Company le balemi ba selegae go tšwela pele ka maano a go aga lefelong leo. Setlhopha sa baagi ba ba tshwenyegileng ba morafe wa Makgoba ba re ga ise ba amogele ditshiamelo tsa bone fa e sa le puso e neela lefatshe la kwa Makgoba Skloof semmuso go baga Makgoba ba re lefatshe leno ke la bone ka ge ba ile ba ikwerisetsa lone ka ngwaga wa 1998. Ka 1998 ge re bona mo dipampiring gore go claimiwa dimafase back le nna ka ba ya mongwe wa claimileng ka go tseba history ya lefatshe la rena Makgoba Skloof. Then go shibile go tsošološitše ba re fitlhe dipolase tše 6 ka mo letoko tša Munich mo mošato wa rena le gone bjalo beng gona le setšhaba se se ntši se gone ka mole. Ba re go beeleditse madi a ka fetang dimilione kwa go lone e fela setlhopha sa baamogedi ba fetang 200 ga ise ba akarediwe jaaka baamogedi ba matlole a dipeeletso tseno. Ke no šoma taba tša Makgoba mara e ke re yana bjale ke a ke tebelang khoma le gorene a ke na leselo and le ntwa ke na le yona bjale so ntho eo e mpolaiša pelo ke yona e dilo je selo se se dirang gore ke se ka robala ke no dula ke nagana ka trust ya Makgoba. So ba mmušo ke be ke go bela gore a o tsene CPA re šome le mmušo a tee trust ye e emele theko ka gore o a tshwana a re kry selo. Ba re ba setse ba le 200 fela go tswa go 600 a baamogedi go tlhophilwe dikemedi tsa setšhaba go emela baagi ka fa gare ga khamphane. Re isitse Makgoba Asset Management Court re isitse le Trust Court and then le master re ngwaletse report le ena a phika di trustees because go bile le election e se mo molaong ka re masalary ya court gore batswadi ba rena sentse ba tlhokofala from mo listing ya 603 azanga ba verifyiwa. Ka bagare go butswe dikgetsi di le mmalwa kwa kgotlatshekelo kgolo ya polokwane kgatlhanong le setlhophana sa baemedi ba khamphani ya Makgoba Mamphoku mme gape baemedi ba khamphani le bone ba butse kgetsi kgatlhanong le baeteledipele ba ba emetseng baagi ba go se itumele. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Makgoba Skloof. Lapa la Garankapo le lobile go morwedi wa lona kotseng ya go ama tekisi le bese yeo e fitilego ka maphelo a barutwana ba bararo le mootledi ga Mashashane ka Limpopo le re le sa šitwa ke go amogela lehu la gagwe bobedi difatanaga tšeo di be di nameditše barutwana ba bangwe ba bao ba gobetšego ba rometše maokelong a go fapafapana. Kgoro ya thuto ka Limpopo e re thomile ka masolo a go fana ka thoba matswalo go ba malapa ao a amegilego. Ba lapa meloko le baagišane ba be ba tlile go kgotsa ka Garankapole bana ba babedi ka molapeng le ba be ba amegile kotsing ye šoro. Boiketlo Rankapole wa mengwaga ye seswai o robegile loto a ba hwetša dikgobalo sefahlegong e fela se ithati Mankgabo wa mengwaga ye 12 o hweditše dikgobalo tša go šiša a hlokagala le semetseng lefelong la tiragalo. Ba lapa ba re kgoro ya tša maphelo e ba eleditše gore ba emele dipoelo tša diteko tša ka morago ga lehu pele ga ge ba ka thoma ka go rulaganya poloko. E ba re morena ba re ba santse ba sa emetše o tlo dia di postmortem santse ba sa tlo checkiwa so e tlo ba ntho e le gore ke ntho ya e tlo tšea nako
gore ne re tle re kgone go humana ngwana re tle re kgone go mmea mo e le gore ne re tlamehile re mmea one. go le bjalo kgoro ya tša maphelo e hlalositše gore nakong ye nngwe e itemogela tšhalelantago ya go dira diteko tša ka morago ga lehu. We often find ourselves at loggerheads with bereaved families who have concluded funeral arrangements only to find that there are delays in conducting postmortems. The delays or rather backlogs in postmortems are caused by a multiplicity of factors. Ba lapa la ga Rankapole bao ba welego ka mahlong ba re ga sešo ba thoma go itukišetša tirelo ya poloko ya seithati ka ge ba emetše gore kgoro ya tša maphelo e rume ka diteko tša ka morago ga lehu. Ke ba tseba Maboa, ditabeng tša SABC, motseng wa Jupiter, ga Mashashane. Re sa le amogela ka morago ga ditikologo tša dipapadi tše tshela sehlopha seo se sa tšwago go hlatlošo sa Diepkloof Ladies se lebagane le ngalaba ya taba phadišanong ya Hollywood Bets Super League. Sehlopha se šašarile dipapading tše 5 gomme sa fenya ye tee ka monwana kgahlanong le Stellenbosch FC Ladies go sa šetše thaloko ya bona ya go se diše di wela moralo ka morago wa malobo a banyana yo ga bjale le go mohlahli wa Diepkloof Ladies Jabulile Baloi o dumela gore papadi ya kgwele ya basadi ka nageng e gatetše pele. Go thwalwa ga Jabulile Baloi bjalo ka mohlahli wa sehlopha sa kgwele ya maoto ya basadi sa Diepkloof Ladies ke kgato ya bohlokwa leetong la gagwe la bohlahli. O ikemišeditše go šogana le go hloka tekatekano ga dipapadi tša basadi le banna ka nageng. Sehlopha sa naga banyana se sa dietile pele kontinente morago ga go fenya phadišano ya WAFCON ka ngwaga wa 2022. E fela thaloko ya bona dipapading tša lenyaga ga se a ješa diwela. Balatedi ga se ba tšwa ka makatana mane dipapading tša banyana tša lenyaga gomme seo se tshwanela ke go fiwa šedi. I believe we've made quite big steps getting to where we are currently. We still have a lot of ground to cover because there's still a big gap between the development of women's football and where the men's game is at. Go le bjalo Baloi o dumela gore papadi ya kgwele ya maoto ya basadi e tlhabologile. I feel ecstatic when I see how the game has developed and the opportunities that are afforded to women as well. They are encouraging in terms of making other women looking forward to coming and joining the sport. Go banyana ba bantši ba metsesetoropong ka nageng papadi ye e tswa bjalo ka yeo e ralokwa go kudu ke banna. E fela monwešadino wa Diepkloof Ladies Mini Matches o bona se bjalo ka monyetla mola bangwe ba se bona bjalo ka lepheko. For me it's amazing because youngsters looking up and like girls they don't get the opportunity to play because they think it's only for guys but it's not for guys, it's for women also. Ka nageng yeo dipapadi tša basadi di tšwela go pele go lemogwa basadi ba sa katana le go fetoša dikgopolo tša batho ka ga papadi ye le go tlhabolola dipapadi tša bona. Sehlopha sa the Springboks se amogetše ditaba tše di botse letšatši pele ba leba ka Cape Town papading ya teko kgahlanong le manaba a magolo All Blacks ka mokibelo. Siya Kolisi o loketše papadi gomme o tla apara jeresi ya nomoro ya 6. O tla be a tšea gape bokapotene go tšwa go sepapading mmogo nae Peter du Toit. Se se ra gore Paul de Villiers o tla tšwa papading yeo. Kampa ya dipoke e reile o dutše marumo morago ga go lahlegela papading ya pele ya teko ya tše 4. A lot of the things that we asked from them, they did. And the plan didn't win the game for us. But it's definitely also not the players that lost the game for us. So I'm not just shielding them, I'm taking responsibility for what some decisions we made. But obviously, we're a group. But I don't want players to sit and explain here why we lost if it was more on me than I think. So I'm just trying to be honest, not shielding them. Ba gešo ditaba tša rena re felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagane bjale ka Facebook, X, YouTube le nomoro ya rena fa o le ka kgata go tema ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlalofa tšona ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai mo go SABC 2 le go SABC Legae go sasa. Ga bjale kgaetšedi Mašibekganya go latela ka kakanyo ya maemo a bose. Bošego ke Tau go tla re go sa ra hlolana.
gabotse. mogadi wa SABC 2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lehono a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretseng ge re thoma gona fase go la Western Cape go ya godimo go la Eastern Cape go tlabe go ntse go nele le maru a ntše a pipile bogareng ba naga go tlabe go ntse go bulegile ge re belela jalo go la go sasa re itemogela gore go tlabe go ne le phišo e maatla ge re lebelela gona bogareng ba Bloemfontein go tsenelela gona go la Northern Cape ke ra gona Freistata go tlabe go ntse go ne le phišo re lebelela jalo go la go sasa re itemogela gore ba kakanya boso ba re lemoša gore go tlabe go na le moya o matla o fokang ka lephuthong la lewatle go la Western Cape ke re itlhokomeleng ga re tswela pele jalo le tsona go sasa re lebelela gona go la Gauteng ga re lebelela jalo go tlabe go ntse go ruthetše dikarolong tše dingwe ne phišo Pretoria ka tša 27 Johannesburg 27 re lebelela wena o leng Sebokeng le gona Vereeniging ka tša 26 re lebelela go la Limpopo go sasa ga re lebelela jalo gona go la Bakersford re lebelela wena o leng Waritsane re lebelela gona Mamune ga Phatla le Diphagane re lebelela le gona Motlhaletši Bakersford 24 Mokopane le ga Mashashane 28 re lebelela Polokwane le Seshego 25 Mosina ka tše 28 go provinceng ya Mpumalanga go sasa le gona go itemogela gore go tla bo go ntse go ruthetše re lebelela gona Sekhukuza 24 Mbombela le Carolina 22 Emelo le gona Mbalenhle ka tše 24 go sasa go provinceng ya KwaZulu Natal le gona go a ruthela jwale re lebelela Pietermaritzburg go tlabe go santšane go tonya re lebelela Mnambithi ka tše 24 Kokstad le gona ba tla itemogela moya mesong le mantšiboe ga re tswela pele go Eastern Cape jwale le gona go ntse go ruthela re lebelela Mthatha re lebelela le gona Makhanda go tlabe go ntse go tonya re lebelela gona Ncuba go tlabe go ntse go ruthetše ka tše 26 re lebelela go provinceng ya Western Cape go la go sasa Beaufort West ka tše 23 go Riversdale ka tše 23 Cape Agulhas le gona go tlabe le moya e tlabeng e ntše e tonya re lebelela gona go la Northern Cape go la go sasa re lebelela Kurumane 22 Kimberley 20 Springbok go tlabe go fiša ka tše 31 go provinceng ya Freistata le gona go tlabe go ntse go ruthetše Bothaville gona go tlabe go ntse go fiša Bloemfontein 26 Garibdam le gona go tlabe go ntse go ruthetše ge re feleletša jwalo gona go la North West go sasa jwalo ge re lebelela gona Mahikeng ka tše 29 Tosca 29 go tšwa go nna setlogolo sa kganya go ke lebogile nako ya lena ke re ga e be boroko